Yes, nizere ko mumeze neza. Ngaya amakuru akomeye cyane aturutse mu kipe ya APR FC, aho ubu ngubu iyi kipe ya APR FC iri kwerekana intwaro zigera muri 7 ifite, harimo ba Mamadusi, ba Mbauma, ba Ruboneka ndetse n'abandi bakinyi iyi kipe yagiye igura mu bice bigiye bitandukanye by'isi, aho iyi kipe ya Pyramide rwose ifite ibibazo bihambaye byo ku rwego rwo hejuru, kuko iyi kipe ya APR FC yiteguye cyane bishoboka iyi kipe ya Pyramide, ngo ku buryo kugezana n'ubu ngubu bakimara kumva ko umukino wagenze neza wa Azamu, bahise bitegura iyi kipe ya Pyramide, ngaho ngo bashaka ibitego 2-0, kandi koko iyi ntego nibyo igomba kuba intego rwose ikabasha kugerwaho, nk'uko chairman wa APR FC yabivuze, nubwo amakuru ari kuvuga ko uyu chairman ashobora kuza guhindurwa akaza kuhava hagahita himukiraho undi chairman, gusa twamenya bamwe mu bajenerali bari kuvugwa bashobora kuza kuyobora iyi kipe ya APR FC. ni amakuru menshi tugiye tubafitiye hano kuri iyi kipe ya APR FC, haba mu bakinyi, mu bafana, ndetse tukanyarukira hanze muri rusange, ubundi tukabagezaho ubwino tuba twivaniye kuri tele. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho, mudutera inkunga mukanda subscribe, like, share and comment, kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Pyramide ifite ibibazo kuko iyi kipe ya APR FC yambaye iby'intwaro, ndetse kandi iri kumanura intwaro karabutaka, za ntwaro zititiza stade yose ubundi igahabya, dore ko abakinyi bose rwose biteguye neza, bakavuga yuko intsinzi bazayivana hariya mu Misiri ndetse na hano mu Rwanda naho bikaza kugenda neza. Mu cyotezo chairman ndetse n'umutoza bacishije mu bafana, nuko ngo bavuze ko bashaka ibitego 2-0. ubwo uri kumva ko iyi kipe ya APR FC ishaka ibitego 2, ubundi ngo ibintu bikagenda neza bikagera ku rwego rwo hejuru, ku buryo iyi kipe ya APR FC nta kipe izigera yihangara. Twarebye bamwe mu bakinnyi dusangamo ba Mamadusi, ba Mbauma, abo bose turabizi ko ari abakinnyi baboneka mu ikipe ya APR FC, tukaza gukubitaho ba Ruboneka Jean Bosco, ba Aliasuni, ba Dauda ndetse na ba Johnson. abo bose ni abakinnyi tuzi neza, kandi tuzi ko iyo bageze imbere ku rugamba barurwana, ndetse kandi bikarangira intsinzi bayizanye. Koko nibyo, aba basore bacu turabizeye cyane 100%. nimba koko nawe ubizeye kabisa, ufite uburenganzira bwo kuba wakwandika muri comment ukavuga ati rwose aba basore bacu turabizeye ko hari ikintu bazakora hariya mu gihugu cya Misiri. iyi kipe rero ya Pyramide ikaba rwose ifite ibibazo bigoye, aho ngo iyi kipe ya Pyramide igiye guhura n'indi kipe ikomeye, ariyo kipe ya APR FC. ngo nubwo iyi kipe ya Pyramide iherutse gutwara shampiyona bakunze kwita HP Cup, ibi ngibi rero ntibyatuma duhangayika ngo tuvuge ngo iyi kipe ngo irakomeye, wapi, ahubwo mwizere ko rwose intsinzi yo tugomba kuyivana hariya mu Misiri, dore ko ariho umukino uzatangirira. n'ubwino TV7 bagizaho amakuru yizewe
kandi azira ibihuha, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera, aho amakuru ubu ngubu akomeje gucaracara, nubwo tutari twamenya neza koko amakuru araza guturuka mu biro bikuru by'ikipe ya APR FC, aho chairman Colonel Richard Karasira ari mu basirikare bahawe ikiruhuko cy'izabukuru. Kandi tukaba tuzi yuko mu mateka ya gisirikare umuntu wese bahaye ikiruhuko ntabwo akomeza kuyobora. Niyo mpamvu rero mugomba kwitegura undi chairman mushasha ugiye kuza kuba yayobora iyi kipe ya APR